Kada bi se na loto osvojili 100.000 eura, što biste prvo napravili? I velika i nije velika cifra. 100.000 eura je taman dovoljna da možda pokrpam neke rupe i da... Teško je govoriti ovako, vrlo s jedne strane 100.000 eura je mala cifra, pa bi vjerojatno na vrlo sebičan način potrošio, dakle, na neke svoje osobne potrebe, odnosno potrebe svoje obitelji. Dakle, riješio bih neka možda minuse neke, isplanirao bih neki budući život, da tako kažem. Možda bih kupio neki komad zemlje, vrlo vjerojatno, i na njemu neku gredu. Ako zatvarao bi sva dugovanja koja imam i od ostatka novaca bi gledao iskoristiti nešto pametnije, evo. Vjerovatno stan u gradu. A ostatak novaca? Pa nešto za obitelji, nešto ostavljam sebi malo ovako i da. Ali stan u gradu. Ne znam šta bi napravio. Ne znam, iskreno ne znam šta bi napravio. Uvijek mi smatram da je to nemoguće. Ja bi putovala više, a dio bi uložila još u kuću, pošto je trenutno u izgradnji, tako da to. Penzioner sam, lijepo bi si to rasporedila da svaki mjesec malo lakše živim, a vjerojatno bi otišla i na nekakvo krstarenje. Sve svoje prijatelje bi pokupila, pa malo bi prokrstila. Još ak bi ostalo, a ne znam onda više što. Pa pomogao bi brodskoj kolegici sa Filipina jer ima zdravstvenih problema sa srcem i nakon toga ako bi ostalo neki auto. Pa najvjerojatno bi uložio neku nekretninu na moru. A sa ostatkom? Sa ostatkom bi, ako bi ostalo još, da se uzme možda još jedno neko. U humanitarne svrhe bi dala. Sve ili? Sve. Pa imam jednu obiteljsku staru kuću koju bi uredila za turističke namjene. Kad bi bilo ostatka novaca, pa ne znam, malo bi nešto proputovala. Kupila bi stan u Bjelovaru. A sa ostatkom novaca? Pa ne znam baš da bi bilo ostatka, ali dobro, nešto. S nečim bi se počastila, možda otišla na more i tako nešto. Pa mislim da ništa puno ne bi znatnije mijenjao.